Inkomu a ndzi khense ku nyikiwa nkarhi eka siku ra namuntlha, so ni ta va ni karhi ni dyondzisa no tshemba leswaku hayi swi ta twisiseka. So ni nga se dyondzisa a hi khongeleni. Inkomu xikwembu xa le henhla n'wina mi tivaka xilo xin'wana na xin'wana, n'wina mi kotaka ku vona timbilu ta hina, n'wina mi hi tivaka kusuka emiehleketweni, mi tivaka makungu ya hina, leswi hi swi kunguhataka loko hi ri wexe, n'wina mi kotaka ku hi vona na hambi hi ri emunyameni. Swilo emahlweni ka n'wina swi le ku vonakaleni hi minkarhi hinkwayo. Kutani Xikwembu sweswi hi kombela ku va mi hi pfuna ngopfungopfu ku va hi langutisa timbilu ta hina. Loko hosi ha ta dyondza rito ra n'wina, rito ra n'wina a ri tlheli ri nga olovisanga kumbe ri nga nonohisanga timbilu. Hikokwalaho xikombelo xa hina i ku va mi olovisa timbilu ta hinkwenu loko ha ta va hi ya twa rito ra n'wina ri hlayiwa, ngopfungopfu loko swi huma eka matsalwa lawa hosi wa hutiweke hi Xikwembu, lava pfunaka ku dyondzisa, ku khorwisa, ku ololoxa ni ku kurisa eku lulameni. Swi nga leswi hi kombela ku pfuniwa, hi kombela timbilu leto olova, hi kombela miehleketo ya ku twisisa, hi kombela leswaku hosi ku va swilo leswi hi swi endlaka ematshan'wini ya ku va hi swi twa, hi swi vulavula, swi tala emilon'wini ya hina, swi nga ri na ntirho eka timbilu ta hina kumbe vutomi bya hina. Ha khongela hi ku titsongahata hosi emahlweni ka n'wina Xikwembu lexikulu, ha Yesu Kreste, amen. Okay, so namuntlha ni lavele ku teka nkarhi ku vulavula na n'wina hi timhaka ta vanhu vambirhi. So ni lava ku vulavula hi vanhu vambirhi ka siku ra namuntlha. Ni tekile nkarhi wa ku va ni ringeta ku ta na xivutiso. Xivutiso xa mina xi ri, hikwalaho ka yini Xikwembu xi hi tumbuluxile, kumbe hikwalaho ka yini Xikwembu xi tumbuluxe wena? So i xivutiso lexi ni lavaka ku ta ku mi ti vutisa ku hikwalaho ka yini Xikwembu xi ndzi tumbuluxile. Why ni tikuma ni ri ku hanyeni eka siku ra namuntlha, ende ngopfungopfu wena, hayi munhu loyi a nga tlhelo ka wena. Wena loko i ti langutisile ku ka swilo hinkwaswo leswi ni nga va ni endleriweke swona laha misaveni, i ncini leswi ni nga tumbuluxeriwa xona? Se loko mi ri karhi mi ti vutisa sweswo, a ni ta swi rhandza kumbe vambirhi va hi byela ku va hleketa ku why Xikwembu xi va tumbuluxile. Va kona? Why Xikwembu xi mi tumbuluxile? Besides Mrs. Katunga, because this question is from your class. I took it from your class, so meaning that you know the answer. So i xivutiso xa le crash, imagine. Why Xikwembu xi mi tumbuluxile? Besides you, Mr. Bonwise, I also know that you may know that. Vanhu va le tiyani, mi hleketa ku why Xikwembu xi hi tumbuluxile kumbe xi mi tumbuluxile n'wina? Loko mi se tshama mi hleketa hi swona? Mr. Hlaisani? Ku xi dzunisa. Okay, ku xi dzunisa. Un'wana a nga ku yini? Good answer. Un'wana a nga ku yini? Why Xikwembu xi endle wena specifically? Well, ringetani ku hlamula xivutiso xexo because swi na nkoka. I mean, wena wo pfuka se i tikuma munhu loyi i nga ya ka grade R1 se wa kota ku hlaya, and all of a sudden, why am I here? So ni lava ku mi languta, kumbexana loko no kuma xitulu ni vekela bodo ya mfundhisi na mina namuntlha ni nga fana na vona, ni ringete ku va kopela. Se I hope ku yi ta yima kwala, yi tala ku yima ka this other
I try to make it visible. If it's not, ni kombela ku khomeriwa. So, ni lava ku vulavula hi vanhu vambirhi. Lava ku vulavula hi vanhu vambirhi, hayi vanhu vanharhu, only two. So before hi hlaya rito ra Xikwembu, ni vutise xivutiso ku why Xikwembu xi hi tumbuluxile un'wana a hlamula leswaku ku xi dzunisa, which is correct. Xikwembu a xi lo hi endla leswaku hi ta khavisa misava kumbe n'wana na n'wana a ta va swa yena a va le na le na le. Xikwembu xi na reason ya ku why hi ri laha. Ende Xikwembu xi na reason ya ku why murhi luwa wu yime lahaya wu nga yimangi 3 meters away. Xi na reason ya ku why wu yime exactly at that spot. The ultimate reason I ku dzunisa Xikwembu. Xikwembu xa dzunisiwa hikuva xi endle swilo swa xona swi ri ka xiyimo xa xona. And then lexi ni lavaka ku ta ku hi sungula hi xona I ku na tindlela leti hi nga dyondzaka hi tona ta ku hi tivisa leswaku Xikwembu xi kona. Kumbexana mi nga ni pfuna hi ku ni byela ku hi tihi ni nga swi tivisa njhani leswaku Xikwembu xi kona. How do I know that God exists? Ni swi tivisa ku yini ku Xikwembu xa hanya kumbe ni nga dyondza njhani kumbe ni nga dyondza kwihi hi timhaka ta Xikwembu? Mr. Tiani? The Bible. Ni nga dyondza kusuka a Bibeleni ku Xikwembu xi kona. Swin'wanyana I yini? Handle ka Bibele hi nga ku I yini? Na ku heta ku hlamusela swin'wana swa murhi kwalaya. Swin'wanyana I yini? Ni nga dyondzisa ku yini? Yes, Ruth? Yini? Not necessarily, but I think pretty close. Mr. Vukea? Yes, but then kuna rito rin'wana ro hlamusela mintirho ya Xikwembu hi ri vula ku I yini? Rito leri ri hlamuselaku ntirho kumbe mintirho ya Xikwembu. Mr. Bonwise? Ntumbuluko. Ntumbuluko. Se kumbe loko mi vona namuntlha ku na mapapa ku hava dyambu, mapapa lama I mani langa ma veka lama nga kona? Xikwembu. Swin'wanyani hi nga dyondza kwihi hi Xikwembu kumbe Xikwembu xi ti tivisa eka hina hi ndlela yihi? How has God revealed himself to us? So far it's the Bible, creation. Xin'wanyani? Swin'wanyani? Ni nga mi pfuna loko munhu a lava ku yiva wa swi tiva ku yiva a swi kahle. And wa swi tiva ku endla swa kahle swi kahle. I swi tivisa ku yini? Mr. Makungu? Yes. Conscience. Ripfalo. Okay? Munhu loko a lava ku endla swo biha kumbe loko a endla leswi nga huma endleleni hambi a nga zangi a ya xikolweni, na n'wana loko a fane a ta yiva swiwitsi wa swi tiva ku a va swi lavi ku yiva swiwitsi, a hi swona? It's because I mhaka ripfalo. Okay, xin'wanyani xo hetelela? A hint kwala hi nga kona? That falls under creation, which is life given through creation. Maybe ni nge ku nhlengeletano leyi hi nga ka yona yi vitaniwa? Yes, church. So, why am I saying that? Why am I saying that? Se ni lava ku mi byela namuntlha ku vanhu hinkwavo lava Xikwembu xi nga va tumbuluxa, Xikwembu xi na purpose. And I'm not here to tell you that your purpose is that this year is your year. No. I'm not that kind of a teacher. I'm here to tell you that yes, God has a purpose. Xikwembu xi na purpose ya ku why xi ku tumbuluxile. Xikwembu xi ku tumbuluxe leswaku u ta xi tiva, u ta xi dzunisa. Xikwembu xi hi tumbuluxile kumbe the very big reason ya ku namuntlha vanhu va ri kona emisaveni I ku va xi tiva, va va na vuxaka na xona. Na tshemba loko mi ri le kaya, loko mi ri na vatswari, mi tiva vatswari va n'wina, mi tiva na mavito ya vona, mi tiva na loko va kwatile ku hey loko va ze va ku va kwatile. A hi swona? I mhaka ya vuxaka lebyi mi nga na byona na vona, hi swona? Na Xikwembu xi lava ku hi xi tiva hi ndlela yaleyo.
Xikwembu xa swi lava swinene ku tlula leswi hina hi hleketaku ku va leswaku hina hi va na vuxaka na xona. Now ni te ni lava ku vulavula hi vanhu vambirhi. Yes, ku na vanhu vambirhi emisaveni. Munhu wo sungula i munhu loyi a nga na vuxaka na Xikwembu, i vitaniwa mupfumeri kumbe hi xilungu a believer. Ku va na munhu loyi a nga riki na vuxaka na Xikwembu, i vitaniwa la nga pfumeriki kumbe an unbeliever. So there are only two people emisaveni hinkwayo. It doesn't matter leswaku Mtima, Mlungu, Mvenda, Mchangani, it doesn't matter. Only two. Only two. Kuna vanhu vambirhi ntsena. Loyi a nga na vuxaka na Xikwembu na loyi a nga riki na vuxaka na Xikwembu. Whether you like it or not, it's just that. That's the only two things. So, now, loko ni sungula, ni te Xikwembu xi lava ku ta ku hi xi tiva. Hi ndlela yin'wana munhu un'wana na un'wana loyi a nga tumbuluxiwa, i tumbuluxeriwe leswaku a ta va na vuxaka na Xikwembu. So un'wana a nga vutisa ku mara ni ta sungula kwihi mina ku va na vuxaka na Xikwembu? Xikwembu xi n'wi ta ntumbuluko wu kona, Bibele yi kona, kereke yi kona, ripfalo ri kona. That means ku hava loyi a nga na excuse. Loko mpfula yina a hi swi koti ku vona ku mpfula yi le kunene, ha swi vona. Loko dyambu ri hisa ha swi kota ku vona dyambu ri ku hiseni hinkwenu hi swona. So hambi wo ya i ya ka yindlu leyi ku nga ta va ku ri a dark room i ri wexe i ku hayi la ni ta hanya kona, you still have your conscience. Hi swona. So swi vula ku hala i nga ta tumbela kona ku mina siku rin'wana mara mina a ni swi tivangi sweswo. Hi ku ntumbuluko hinkwenu ha ondla yini? Ha wu vona. Ripfalo hinkwenu hi na rona. So ku hava munhu loyi a nga ta ku yena a nga byeriwangi, a nga swi tivangi. Hambi ko va ku ri munhu loyi a nga se tshama a nghena kereke, hambi ko va ku ri munhu loyi a se tshama a ta kwala kerekeni kumbe un'wana loyi a nghenaku kereke yin'wana ya leyi ti nga kona masiku lawa. Xikulukumba i ku loko a kerekeni ivi va fika va preacher mfundhisi a fanele a ti vutisa ku mara buku liya yi vulavula hi yini? Wo ni yi hlaya. So meaning ku hi hava excuse. Now, ni te ku na vanhu vambirhi hi swona, mupfumeri na la nga pfumeriki. So xiphiqo hi lexi, vanhu a va xi lavi Xikwembu. Xikwembu xi tumbuluxe leswaku vanhu va endla yini? Va va na vuxaka na xona. Xiphiqo i ku vanhu a va endleni a va xi lavi Xikwembu. Ene un'wana kwala nga tshama kona ku i swi tivisa ku yini ku mina xi rhandza Xikwembu? A hi hlayeni va Roma 3 verse 11. La nga ta yi kuma a hi hlayela henhla. In fact, we can start from verse number 10. Va Roma 3 verse 10. Ku kota leswi tsariweke leswaku a ku na la lulameke hambi a ri un'we. A ku na yini? Hambi a ri un'we. So ene Xikwembu xi lulamile. A hi swona? Se xi lava ku hina hi va na vuxaka na byona. Se mara va tlhela va ku a ku na la lulameke hambi a ri un'we. Se swi vula ku na xiphiqo, Xikwembu xi lulamile, a ku na la lulameke. Ma xi vona xiphiqo? Yes, hi ya mahlweni. A ku na la nga ni ku twisisa, a ku na la lava nga Xikwembu. A ku na la endlaku yini? Hi ndlela yin'wana ku hava munhu loyi a nga ta ku yena loko a beburiwile i te a kha a lava Xikwembu. Hi mpfhuka ku nga va yena. I nga va eka yi ti byela ku mina ni kulele emutini lowu ku ngheniwaku kereke ni lo tani kha ni lava Xikwembu. A hi swona sweswo. Because Bibele yi hi byela swona a ku na la lavaku Xikwembu. And it's from the Bible, it's from buku leyi nga huhutiwa matsalwa lama humaku eka Xikwembu. So now ku na xiphiqo loko ku ri ku hina hi vumberiwe leswaku hi va na vuxaka na Xikwembu mara hina a hi xi lavi Xikwembu. Ende a ku na la lulameke hambi a ri un'we. Lexi nga endla leswaku ku nga vi na la lulameke i yini? Ntlakuso?
xidyoho xa mani xa munhu un'wana na un'wana. Okay, now hi dyondza eka Yohana chapter 8 verse 48 leswaku munhu un'wana na un'wana i velekiwa a ri na vudyoho, a hi swona? Whether you like it or not, munhu un'wana na un'wana i velekiwa a ri na vudyoho. So i xiphiqo xin'wana xexo. Xidyoho xa hina xi huma eka Adamu. Hi ringete ku dyondza Varhoma chapter 5 ku ze hi fika ka Varhoma chapter 6 i mhaka ku hi sungule ka Varhoma chapter 5. So Varhoma chapter 5:12 yi vula leswaku hikwalaho ku kota leswi ku dyoha ku ngheneke emisaveni hi munhu a ri un'we, i mani munhu lowani? Kutani rifu ri kona hikwalaho ka ku dyoha. Hi mukhuva wolowo rifu ri funengeta vanhu hinkwavo. Why? Hikuva va dyohile hinkwavo. So hi lava ku pfuxeta. Xikwembu xi endle leswaku munhu a va na, xi n'wi tumbuluxe leswaku munhu a va na vuxaka na xona. Ende yin'wana a nga ni vutisa ku well, i swi tivisa ku yini ku Xikwembu xi lave ku hina hi va na vuxaka na xona ntsena? What about swiharhi? Loko Xikwembu xi endla munhu eka Geneza 1 verse 27 xi n'wi endle a va a ri loyi a hlawulekeke swinene. I hlawulekise ku yini? In fact it's 26 Xikwembu xi te, kutani Xikwembu xi ku a hi endleni munhu hi xifaniso xa mani? Xa hina. That is the reason why you are so unique and then you have to have a relationship with the Lord Jesus Christ. So a hi vulavuli hi swiharhi sweswi, hi vulavula hi munhu. Munhu un'wana na un'wana i endliwile hi xivumbeko xa Xikwembu kumbe hi xifaniso xa Xikwembu. Sweswo swi endla leswaku Xikwembu xi lava ku va na vuxaka na hina, mara ku na xiphiqo, i xidyoho. A hi lavi Xikwembu. So leswi vulaka leswaku ku hava munhu loyi a beburiwaka a ri yini? A ri mupfumeri. Okay? Ku hava munhu loyi a beburiwaka a ri yini? A ri mupfumeri. That means all of us. So I need to explain my demonstration here. A represents Christ. Okay? Christ, and B represents xidyoho kumbe laha hina hi nga velekiwa kona. So it means ku ka A ku hava munhu lo a bebuleriwaka ka A, and then hinkwenu bebuleriwa hi ri kwini? Ka B. So yeah, I'm missing a very important detail, which is you have your arrow there and you have your arrow there. So in between these two arrows kuna rifu la, meaning ku hinkwenu hi beburiwa hi ri ka B, and loko hi fa hi ri ka B hi ya kwini? Hi ya tiheleni. But then vanhu lava faku va ri ka A va ya kwini? Atilweni. But ku hava munhu loyi a beburiwaka a ri la. So what does that mean? Does it mean ku hinkwenu hi ya atiheleni? What does it? Swi vula yini? Hi ku swi vula ku hava munhu loyi a nga beburiwa a ri la. Bibele yi ri hinkwenu hi la, ende vanhu lava loko va fa va ri la va ya kwini? Atiheleni. Hi swi tivisa ku yini? Varhoma 6 verse 23 hikuva hakelo ya vudyoho i yini? I rifu atiheleni. Now a ni lava leswaku hi vona leswaku a ku na munhu loyi a nga na excuse, a ku na munhu loyi a nga ta ku yena mina leswi kahle kahle a swi lavi mina, kumbe a nga ta ku well nteni ta dyondza masiku mambirhi manharhu swilo swa n'wina a swi tsakisa. A hi mhaka ya ku tsakisa, it's all about ku u tumbuluxiwile. Wa swi lava a wu swi lavi, a wu nga ha swi koti ku tlhela a ka khwiri ra mana wa wena. I kona la misaveni, ende swa boha i swi tiva leswaku i tumbuluxeriwe ku va na vuxaka na Xikwembu kumbe i nga vi na vuxaka na Xikwembu. Se hi tsundzuxiwa leswaku ku hava munhu loyi a beburiwaka a ri na vuxaka na Xikwembu hi ndlela yin'wana. Se leswi swi tisa xivutiso, se swa koteka leswaku hi beburiwa hi ri hala mara hi tikuma hi ri hala na? Swa koteka leswaku hi beburiwa hi ri hala ivi hi tikuma hi ri hala? Swa koteka? And then ni vutisa ku swi kotekisa ku yini?
ni fane ni endla yini leswaku loko ni fa ni nga fambi straight kumbexana nseve wa mi wu to jika wu fika xikarhi wu rhanga wu ya le wu kota ku vuya hansi a ni tivi ni fane ni endla yini mi nga ni hlamusisa ku yini I need volunteers to answer ni fane ni endlisa ku yini leswaku loko ni fa instead of ku ni ya atiheleni ni fane ni ya le ka A. I'm just using a demonstration. Not Mr. Thaisani, Mr. Vukea. Okay, kutinyiketela ka ku gandzela Yehova. Maybe give an example ya kutinyiketela ku gandzela Yehova. Go to church. Okay. Go to church, live by the Bible. Okay. Which are pretty much good answers in some ways. Mr. Mabunda? Okay, kupfumela ka Yesu Kriste, kulandela Yesu Kriste. Well, now, those are good answers. Mara a hi twisiseni xilo xin'we hi lexi. Munhu a nga xi lavi Xikwembu, okay? Hi vuyena hi yexe. Why? I mhaka ya xidyoho. Munhu a nga xi lavi Xikwembu, leswi vulaka leswaku a nga swi koti ku hlawula Xikwembu. Munhu a nga swi koti ku hlawula Xikwembu. But then Xikwembu ku xi lava vuxaka na hina. Xikwembu xi endle leswaku xi kuma ndlela ya ku va hina xi tisa eka xona because hina a hi xi lavi Xikwembu. Okay? Varoma 3 verse 11 a ku na lava ku Xikwembu. Mara hi ku Xikwembu xi hi tumbuluxile xi lava leswaku hi va na vuxaka na xona, xi endle leswaku ku va na ndlela ya ku xi kota ku va xi hi tisa eka xona. A hi swi koti ku ya ka Xikwembu, a hi xi lavi Xikwembu. Xikwembu hi xona xi hi nyikaku ndlela, xi hi koka hi taku eka xona. Now, munhu yena hi yexe a nga swi koti ku va a ti nyiketela eka Xikwembu. Loko hi hlaya eka buku ya Varoma chapter 1 verse 21, it's a bit long, verse 21 ku fika 32, yi hlamusela hi laha vanhu va rhandzaka ku dyoha ka vona ku tlula timhaka ta Xikwembu. And then n'wana ta ku byela ku mina ya na ringeta ku ya ekerekeni. I nga va i kha i ya ekerekeni like Mr. Vukaya said, but a hi timhaka ta ku ya ekerekeni. I timhaka ta ku wena i na vuxaka na Xikwembu na. It's not about ku i le kwini, i timhaka ta ku i na vuxaka na Xikwembu ke. A hi timhaka ta ku wena u endle 1 2 3 4. Xana wena na Xikwembu mi na vuxaka na? So kwala mi nga tshama kona, if you think about it, i nga ti byela wena ku mina ni na vuxaka na Xikwembu, Xikwembu na xi tiva. But have you ever asked yourself a question leya ku xana Xikwembu xa ni tiva na? A ni vuli ku Xikwembu xi ku tiva ku xi ku tumbuluxile, no. Leswi wena i tivisaka swona ku mhani wa mina loko va kwatile va so, loko va tsakile va so, namuntlha loko no fika ni kuma va tshamela ha ta va kuma va tshamise so, va mbala rhoko ya so, va ndlisa so. I vuxaka bya wena na vatswari sweswo hi swona. Xana wena Xikwembu xi na vuxaka byebyo na wena na? Have you ever asked yourself that question? Xikwembu xa ku tiva wena, loko i fa namuntlha xi nga fika xi ku hey, i amukelekile tilweni. Is that what is going to happen? Now, these are very important questions to ask yourself. Why? Because when you die, you will have no excuse. Xikwembu, anything about God, you'll be like, what? No, there is the Bible, there is creation, there is conscience, and there is the church. Hambi wo ka i nga yi kerekeni, hambi wo fa i nga nghenangi kereke. Lexi salaka i ku xana i ve na vuxaka na Xikwembu na? A ni vuli ku xana wa xi tiva Xikwembu, Xikwembu tatana n'wana moya lowo kwetsima. No, I'm not asking about you knowing about. I'm asking about you knowing personally, intimately.
ku tiva xikwembu hi ku va na vuxaka na xona. Now nte xikwembu xi endle ndlela ya ku xi kota ku hi vitana eka xona. Why? Hikuva hina xikwembu hi xi arile. So hikuva xikwembu xi hi rhandzile xi endle leswaku ku va na ndlela ya ku va xi lava na vuxaka na hina. And a swi vuli leswaku hina ho va va nkoka lera ro xi fanele xi ta xi fika xi hi teka xo hi xavelela, no. Because antiyisweni i ku loko hina hi beburiwe hi ri hala ivi hi fa hi ya tiheleni, xikwembu xa affecteka? No. So you can see ku a hi mhaka ya ku hina ho va special, i mhaka ya ku hina mona. Okay? Hi tala ku dyondzisa vana van'wanyana le xikolweni, se loko va nga twi ngopfungopfu loko va ha kuta ke n'wana loyi i na mona loyi, but the reality i ku that's sin. I xidyoho lexi hi nga ta hi ri na xona. So xikwembu xi endle leswaku ku va na ndlela, which is Johana 14 verse 6. Whoever finds it can read it for us. Johana 14 verse number 6. Yesu a ku eka yena, hi mina ndlela ni ntiyiso ni vutomi, a ku na munhu la nga taka eka tatana loko ku nga ri ha mina. Yesu a byela munhu wo karhi ku well, loko I lava ku va na vuxaka na xikwembu, the only way that I nga ta va na vuxaka na xikwembu, the only way you can move from B to A here, there has to be a mediator. Kambe a mediator ite yini? Muyimeri. Okay? I don't know if we still have those mavito ya Yesu Kreste. We did them long time ago. But then hi sungule ku dyondzisa timhaka ta mavito ya Yesu Kreste, and then Yesu Kreste a ku hi mina muyimeri. So the same situation applies ku a ku na munhu loyi a nga ta va na vuxaka na xikwembu loko ku nga ri ha Yesu Kreste. So hi ndlela yin'wana xikwembu xi endle leswaku vanhu va kota ku va na vuxaka na xona. Hambiloko vanhu va kha va tsutsuma xikwembu xi kha xi va landza, xi endle leswaku vanhu va kota ku va na vuxaka na xona. And then ndlela leyiwani, there is only one way. A ku na tindlela to tala, a ku na ku mina na ku swi endlisa so, mina na ku swi endlisa so, because a hi swi koti, a hi xi lavi xikwembu, hi lava ku xi tsutsuma, xikwembu xi lo endla ndlela hi xoxe. So mi ta tsundzuka eka Johana 3 verse 16 yi vulavulaka hi timhaka ta ku xikwembu xi rhandzile misava swonghasi xi koxi nyika n'wana wa xona la nga tswariwa a ri un'we, that is Yesu Kreste. Meaning ku loko hi lava ku va na vuxaka na Yesu, loko hi lava ku va na vuxaka na xikwembu lexi nga hi tumbuluxa hina, there can only be one way, which is ha Yesu Kreste. Ku na ndlela yin'we ntsena ku nga ha Yesu Kreste. So xivutiso lexiya ni nga ku vutisa xa ku xana xikwembu wena xa ku tiva na? And then loko ku i hlamurile xivutiso xexo kwala mbilwini ya wena eku ya xa ni tiva hi mhaka ku ni endle 1 2 3, just know that already that's a wrong answer. That means xikwembu xi nga endleka xi nga ku tivi. The right answer will always involve the Lord Jesus Christ. That means nothing of you, the Lord Jesus Christ. Nothing of you, the Lord Jesus Christ. Hi ndlela yin'wani, a ku na lexi ni nga ta xi endla mina, lexi xi nga ta endla leswaku mina ni wina vuxaka bya mina na xikwembu. Why? A ni xi lavi xikwembu, ni dyohile, kambe i xikwembu xi endlaka leswaku ku va na ndlela ku nga Yesu Kreste. And then Yesu Kreste hi yena loyi a endlaka leswaku ku va na vuxaka exikarhi ka mina na xikwembu. And then how do we see that relationship? Vuxaka byebyo byi tisa ku yini? Roma chapter 3, and then we'll read verse number 25. Loyi a nga ta hatla a yi kuma a nga hi hlayela yona Roma chapter 3. In fact, let's start from verse 23. These verses you can't
read them one verse. You need to like do the whole. They are so powerful. So Roma 3, verse 23. Let's just start there. a ku na ku hambana kwalaho hikuva hinkwavo va dyohile Vamani va nga dyoha? vanhu hinkwavo Vamani va nga dyoha? Vanhu hinkwavo. It doesn't matter rixaka rihi. Mi ya mahlweni? kutani a va faneriwi hi ku kwetsima ka xikwembu That means from B straight to hell, hi leswi hi fanelaka. Okay? We are not special. We just deserve to go straight. Shoo. Why? Hi dyohile. Okay? A ku na ku hambana hinkwavo va dyohile and then a va faneriwi hi ku ya atilweni. A va faneriwi hi ku kwetsima. Se swi vula ku loko va nga faneriwi hi ku kwetsima va faneriwa hi yini? Ku ya tiheleni. Right. Mi ya mahlweni? kutani va hlayiwa lava lulameke hi tintswalo ta xikwembu That's the key. That's the key. The only way, hi mhaka ku hi dyohile, the only way hi nga tikumaku hi va hi ri hala kumbe the only way hi nga hlayiwaku lava va lulameke because nti hala i xidyoho hala i ku lulama kumbe i Yesu Kreste. The only way hi nga kumaku ku hlayiwa lava lulameke i mhaka yini? Tintswalo ta xikwembu. And then tintswalo ta xikwembu hi vulavula hi Yohana 3 verse 16 which everyone knows, so God loved the world. Okay? That's tintswalo. So, mi ya mahlweni? hi ku nyikiwa hi ku kutsula loku nga ka Yesu Kreste Yes. The only way hina hi nga ta hlayiwa lava lulameke kumbe the only way hi nga ta va na vuxaka na xikwembu i mhaka ya tintswalo. Why? Hi mhaka ku a hi xi lavi xikwembu hi le ku tsutsumeni xikwembu xi ku lava leswaku mi va na vuxaka na mina and then hina hi kha hi tsutsuma. Xikwembu xi hi nyika tintswalo ku ni ta mi landza, ni ta mi nyika Yesu Kreste mi pfumela eka yena leswaku hi yena mukutsuri wa n'wina. Okay? Loko anti loko ku mi mari tirhisa rito ku kutsula, let's just take ku va na munhu i na xikweleti xa mali yo tala swinene a nga swi koti ku xi hakela. Ivi ku va na munhu un'wana loyi a taku a ri na mali ya yena kumbexana hi mina ni na xikweleti xa mina it's 100,000. Now 100,000 namuntlha sweswi a ni swi tivi no ni ta yi kuma kwihi yi tele. So n'wana a ta hi liwa, in fact Burikani comes with 100,000 va fika va ni hakelela. Swi fana na loko va ni kutsurile hi ku a ni nga ta swi kota ku xi hakela xikweleti xexo hi swona. And a hi xikweleti xa siku rero ntsena, ni vulavula hi xikweleti xa vutomi hinkwabyo. So ku kutsuriwa i mhaka leyi hi nyikiwaka yona eka Yesu Kreste hi mhaka ku hina hi le ka B hi tele swidyoho. Loko hi lava ku ya halaya ku fanele ku tirha tintswalo ku nga ku kutsuriwa ho nyikiwa, a swi humi ka hina. That's the idea. Hi ku nyikiwa. And verse number 25. xikwembu xi n'wi vekile leswaku yi ta va mhamba ya lava pfumelaka eka ngati ya yena Ma yi tiva mhamba? I yini mhamba? Yes, it's a sacrifice, i xitlhavelo. That means leswi nga humelela hi leswi, xidyoho xa hina leswi xi nga hi xiswona amahlweni ka xikwembu a xi koti kusuka. The only way xi nga sukaka hi kona ku fanele ku va na xitlhavelo. Ha twanana? Xidyoho xa hina amahlweni ka xikwembu a xi koti kusuka. Hambi ku humela yini na yini, hambi ho tirha hi endla yini a swi koti kusuka. Hambi ho nyika mali hi ya kerekeni Mr Vukeya, xidyoho xa hina mahlweni ka xikwembu a xi koti kusuka. The only way xi nga ta suka ku fanele ku va na yini? Ku fanele ku va na xitlhavelo, ku fanele ku va na mhamba. And the mhamba ya hina ku va hina hi kota kusuka halawani hi hala, mhamba ya hina i mani? I Yesu Kreste. Mi tshama vona Yesu Kreste a va mhamba ya n'wina? A mi tshama n'wi vona? Mi tshama mi twa hi ta xihambano ku fa ka Yesu Kreste? That was the sacrifice. Anti loko ku ri ku i xitori ka n'wina, mara loko mi hlaya Bibele, ku fa ka Yesu Kreste i mhaka leyi nga humelela ka nkarhi wa malembe ya 2000 lama nga hundza. Yes, yi humelerile. It was an actual
It was an actual thing that happened. A ku ri mhaka ya leyi nga va kona enkarhini wa ku hanya ka Yesu Kreste. So Yesu Kreste i vuye a va xitlhavelo hi ku leswi xidyoho xa hina xi bihe leriya ro and a xi lo biha hi mhaka ku xidyoho xa hina swidyoho swa vanhu swi lo tala ngopfu. I mhaka ya ku Xikwembu xi lulame ngopfu. Even if a ku ri xidyoho xo ringana na chocolate a xi ta lava xitlhavelo xa Yesu Kreste. A hi mhaka ku xidyoho xi tele n'wana se swi tele. No, it's because of hambi a ku lova xidyoho xo ringana na chocolate xa misava hinkwayo. I mhaka ya ku Xikwembu xi lulame ngopfu. A swi koti ku va na xidyoho even if it's a thonsi. A xi swi koti Xikwembu ku tshama na xidyoho hi ndlela yaleyo. So in order leswaku xidyoho lexi a xi ta suka kumbexani xi suka emahlweni ka Xikwembu a ku fanele ku va na xitlhavelo kumbe a ku fanele ku va na mhamba ku nga Yesu Kreste. You can finish up. Xi ta kombisa ku lulama ka xona hi laha xi tshikeke swidyoho swo sungula eminkarhini ya ku honisa ka xona. So xidyoho xa hina ina loko Yesu Kreste a nge se ta a va tirhisa a va endla magandzelo hi swilo swo fana na tinyimpfu and then a va ta ku nyimpfu ya ho yi fanele va yi ri na milenge ya kahle ku ze yi tshoveka va ku lexi yi nge xi nyikeli ka Xikwembu. That is testament ya khale. But loko Yesu Kreste a fika, in fact that was the reason. That's why hi va na John 3:16. Xikwembu xi rhandzele misava swonghasi. Hi leswi se a xi karhele hi magandzelo ku tinyimpfu ku laveka xitlhavelo lexi nga ta endla once and for all. And that was Yesu Kreste. He was the only fit sacrifice for our sin. So that means Xikwembu xi hi rhandze leriya ro a xi lava ku va na vuxaka na hina. Xi hi landza hi ku hina hi nga xi lavi xi tlhela xi hi nyika na xitlhavelo ku okay since a mi swi koti ku endla ta mi nyika xitlhavelo. So what is left for us then is to recognize this truth and come before the Lord with humility and come before the Lord with thankfulness and come before the Lord with humble hearts to accept the gift. That's the only way. Ku va hina hi tikuma hi ri vanhu lava hi yaku eka sayiti ra Yesu Kreste a hina lexi hi nga ta xi endla a handle ka ku va hi amukela xitlhavelo lexi nga endliwa hi Yesu Kreste leswaku xi endleriwe hina a xi nga endleriwi Yesu Kreste. Xi endleriwe hina and then because of that we need to believe in the Lord Jesus. Hi fanele hi tshemba eka Yesu Kreste. Hi fanele hi va na ku pfumela leswaku Yesu Kreste u hanye vutomi lebyinene a nga fanangi na hina naswona swi endle leswaku loko a ya exihambanweni a fela swidyoho swa hina. So hi lava ku tshemba eka munhu loyi a nga lulama loyi a nga fela swidyoho swa hina leswaku swi rivaleriwa. A ku rivaleriweni ka swidyoho swa hina kumbe lexi nga humelela exihambanweni i ku loko Yesu Kreste a fa lexi nga n'wi dlaya a ku ri swidyoho swa hina. A ku ri mhaka ya xidyoho xa hina. Yena hikuva a ri lowo lulama i teke ku lulama ka yena a nyika vanhu lava va nga tiyimisela ku n'wi tshemba, lava nga tiyimisela ku teka vutomi bya vona va byi veka eka Yesu Kreste. Kutani Xikwembu xi vona xidyoho xa hina ehenhla ka yena xi ku laveka xitlhavelo xa xidyoho Yesu Kreste a fa. Kambe ku pfuka ka yena ku kombisa leswaku swi hetisekile. Swilo hinkwaswo swi hetisekile. So that means lexi hi faneleke hi tiva xona eka dyondzo ya hina ya siku ra namuntlha i ku there is no excuse, there are only two people. A ku na ku le xikarhi. It's either you are in A, you are in B. Loko in fact we are hinkwenu hi sungula la. Swa koteka leswaku hi ya eka Yesu Kreste. Kambe there is only swidyoho and Yesu Kreste. But then van'wani vo ehleketa ingaku va la kambe a va kona la and va swi tivisa ku yini ku a va kona la. It is because va vula leswaku
In fact, I just want to ku mi dyondzisa leswaku loko mi hleketa ingaku hayi mi le ka Yesu Kreste just because mi tiva hi ta Bibele mi ya ekerekeni, you do pray and all that. That's not the requirement. A hi xilaveko xa ku va mi ri ka A lexiya. A ku laveki nchumu lexi i nga ta xi endla wena a wu koti ku endla nchumu. So i nkarhi wa ku ti anakanya because a ku na ku leswi i nga swi tiva i nga ha swi tivi. In fact, a ku na ku se i ta tlhela ka khwiri ra mana wena, just like I said ku there is no way. Once you come into the world, you already know. So it was so interesting to learn about this because now vanhu lavaya va dyaku marhambu ya nhloko va tata va fika va ku well, what if n'wana a beburiwa namuntlha ivi then mundzuku a fa a nga tivi nchumu? Now hi fanele hi twisisa ku i mani loyi a endlaku munhu i Xikwembu, ene Xikwembu xi endla yini? Xi lulamile, xi kwetsimile. Swi vula ku xin'wana na xin'wana lexi Xikwembu xi swi endlaku swi lulamile. Xikwembu xa swi kota ku loko xi tise hina la misaveni, in fact Xikwembu xa swi kota ku loko xi tise hina la misaveni sweswi ni nga na ku twisisa, ni nga na ripfalo, ni nga na ku tiva xa right and wrong, ni na vutihlamuleri. Mara what if i munhu loyi a nga ri ki na vutihlamuleri? Maybe i munhu loyi mi kumaka ku nkarhi wun'wani i mutsoniwa. Xana Xikwembu xi ta ku okay na wena i na vutihlamuleri, mi kuma ku nkarhi wun'wanyani i tsoniwe hi ndlela yo karhi. Nhluvuko i ni vutise ku what if munhu waloye a nga swi koti ku twa, a nga swi koti ku vona, i ta wu vonisa njhani ntumbuluko? Well, maybe I think that conscience beats that one. However, leyi a lava ku yi hlamula i ku Xikwembu xi lulamile naswona Xikwembu xi endla swilo swo lulama. God is just and is righteous. So a ku na nchumu lowu xi nga ta wu endla lowu xi nga wu endlaka leswaku xi wu endla ku dyohela n'wana loyi a faku a nga na vutihlamuleri. Meaning that xin'wana na xin'wana lexi Xikwembu xi nga ta xi endla ka situation yaleyo xi ta va xi lulame for ku rhandza ka xona because Xikwembu xi lulamile. Ku hava ku well mara Xikwembu laha eBhayibhelini, no, he is the only perfect God. No one gives counsel to the Lord. No one gives counsel to someone who suspends the whole earth around the sun without dropping to any other thing. He's the only one who commands it to do so. So, a hi xiyimo xa ku se loko se ni fikelana a ni nga na vutihlamuleri, no, you have no excuse. This message was to remind you that whether you like it or not, it's only A and B. It's either you're in A or you're in B. A lot of people think they're in A, but they're in B. And if you don't do something about that, you go straight to hell. We need to think about that. It's very crucial. That's the reason why Bibele yi nyiketiwile. You can read it from Genesis to Revelation. It has only one story. God wants to have fellowship with men, not because he's lonely, but it is because he is a God who is holy and he needs to be glorified. Xikwembu xi lava ku dzunisiwa. Ku dzunisiwa ka hina a xo ku lava hi ku well ku ta dzunisiwa hi mani? It's marriage ma swi kota ku dzunisa Xikwembu because he created them. Anything can give glory to the Lord if it's not people, but the reason he wants to have fellowship with men, it's because of his love. I mhaka ya rirhandzu ra xona na ku va Xikwembu xi kwetsimile. So namuntlha a hi ehleketeni hi xivutiso xa ku does God know me? Xana mina ni na vuxaka na Xikwembu? Xikwembu xi na vuxaka na mina ke? Ni nga swi tivisa njhani ku Xikwembu xi na vuxaka na mina? Maybe we can look at that one some other day. The truth is, once we believe in the Lord Jesus Christ, leswaku hi yena a nga hi fela swidyoho swa hina,
ni n'wi amukela. Ende ku n'wi amukela a hi vuli ku namuntlha sweswi hi nga tshama kwala I ku enhloko swi herile and then you go and live your life. Someone who has been changed by the Lord Jesus Christ, you will tell by their fruits. No doubt. Loko murhi wu ri wa mangwa a wu nga humesi matamatisi, ta humesa mangwa. Let's pray. Heavenly Father, thank you for your word today. We are so privileged, Lord, to have this word in our own language. We give you glory and honor. Lord, we pray for conversions. We pray for people to be saved, especially those you have given the responsibility of understanding, of seeing, of looking at your creation. With all what you have revealed yourself to us with, so much responsibility, so much is given to us. Swo tala hi nikiwile hosi, swo tala hi nikiwile ku va hi swi twisisa, ku swi vona, ku va hi swi khoma. N'wina mi kota ku va mi hi dyondzisa hi rito ra n'wina leri nga nikiwa hi language ya hina. Hi kombela leswaku hosi mi hi pfuna hi masiku ni masiku ku ti anakanya, ku lavisisa leswaku xana hi na vuxaka na n'wina ke, xana ma hi tiva ke. Loko hina hi karhi hi tiva hi timhaka ta n'wina, xana n'wina ma hi tiva ke, xana ha swi twa leswaku hi n'wina mi hi tivaka kumbe hi hina hi ti xisaka na. Hosi hi nyikeni timbilu ta ku hundzuka hi ntiyiso. Hi kombela leswaku mi ponisa vanhu hi laha hosi mi rhandzaka ha kona. Hi tiva leswaku n'wina munhu loyi mi n'wi rivalelaka swidyoho swa yena I tata eka n'wina hi ku titsongahata, ku mi tirhela, ku mi dzunisa, ku famba hi tindlela ta n'wina hi minkarhi hinkwayo. Hosi tatana ndzi na ku tshemba leswaku n'wina mi xikwembu lexi swi kotaka ku endla hi laha hosi mi lavaka ha kona. Xikombelo xa hina ku va mi ponisa vanhu ngopfungopfu eka magoro laha hosi hi va ka na nkarhi wa ku dyondza rito ra n'wina minkarhi leyo talatala. Hi tweleni vusiwana hosi, mi hi pfuna hi ku tiva leswaku a hi swi koti loko hi ri wexe, a hi lulamangi, hi vanhu lava hosi hina hi nga swi tirhisiwa ntsena, hi n'wina ntsena mi tshembekaka. Hi Yesu Kreste. Amen.